Ibihe byiza biri muri aya masaha, uyu ni umwanya w'amakuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Kuri uyu wa gatanu, Paul Rusesabagina uri kuburanishwa ku byaha by'iterabwoba yabwira urukiko ko hatizeye kubona ubutabera kuko ngo uburenganzira bwe butubahirijwe, bityo hatazongera kwitabira urubanza. Umwarimukazi wo mu karere ka Rusizi yakoze ibisa n'agashya hashyira amashusho y'ubwambure bwe kuri stati ya WhatsApp, bitungura benshi bafite nimero y'uyu mwarimukazi. Eka mbaye ikaze makuru ku buryo burambuye n'amakuru mujye kugezwaho nanjye Liliane Iradukunda. Kuri uyu wa gatanu, Rusesabagina Paul uri kuburanishwa ku byaha by'iterabwoba yabwiye urukiko ko atizeye kubona ubutabera kuko ngo uburenganzira bwe butubahirijwe, bityo atazongera kwitabira uru rubanza. Rusesabagina na bagenzi bagera kuri 20 barimo Nsabimana Callixte uzwi ku izina rya Sankara wari umuvugizi wa FRN bari kuburanishwa n'urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Rusesabagina wakunze kugaragaza inzitizi kuva ku munsi wa mbere ubwo yitabiraga urukiko yabishimangiye kuri uyu wa gatanu imbere y'inteko iburanisha, avuga ko hari uburenganzira bwe bw'ibanze butubahirijwe, bityo ngo ahagaritse urubanza rwe. Maître Rudakemwa Felix umwunganira yavuze ko nk'umuntu wunganira Rusesabagina agendera ku byo avuze ko amushyigikiye nta kindi yarenzaho. Umucamanza yahise ababwira ko bakwicara mu gihe iburanisha rikomeje. Umwunganizi wa Paul Rusesabagina hasaba ko we ngo bamureka akagenda, ariko umucamanza amusaba kwicara kuko aza gusinyira ibyavugiwe mu rukiko. Reka twerekeze mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi, aho umwarimukazi wo mu karere ka Rusizi yakoze ibisa n'agashya ashyira amashusho y'ubwambure bwe kuri stati ya WhatsApp, bitungura benshi bafite nimero y'uyu mwarimukazi. Ayo mashusho hamara amasegonda agera kuri 30 agaragaza umwarimukazi bigaragara ko hari mu kigero cy'imyaka 45, yambaye umwitero yawukinze mu mabere n'ahandi hose haba asa n'umuntu uri kubyina, hagaragaza imiterere ye. Ukomeje kureba wa mwitero ngo awukuraho akongera akawusubizaho, ariko muri uko kuwukuraho ubwambure bwe bwose buragaragara. Biba bisa naho ari amashusho yafashe ngo ashaka kohereza umuntu, kuko haba yitegeye kamera ya telefone neza agaragara wese. Mubyeyi urerera ku kigo uyu mwarimukazi yigishaho, umwe mu baganiriye n'itangazamakuru yavuze ko ibyo uyu mwarimukazi yakoze ngo aragahomamunwa, aho yagize ati ni gute wakigishwa n'umwarimu nk'uyu ukagira ubwenge. Ushinzwe uburezi mu karere ka Rusizi Nsabimana Theogene we yavuze ko ngo atarabona raporo ijyanye n'ibyakozwe n'uyu mwarimukazi, gusa ko ngo agiye kubikurikirana. Muri make uyu mwarimukazi wakoze ibi yabashije gutangaza ko ngo ubwo yafataga aya mashusho n'umugabo we ngo yarahari, aho yagize ati nari iwanjye n'umugabo tugiye gutembera, noneho ndi kwambara ansaba ko nakwifotora nkoresheje telefone, nuko ndabimwemerera. Noneho video yagumye muri telefone. Ku wa mbere ngiye ku ishuri arampamagara ambwira ko niba agiye kuyimwoherereza, nibwo nakoze kuri stati nibeshye guhita muri ako kanya ngo gahita kajya kuri stati aho kugira ngo akohereze umugabo we. Kugeza kuri ubu ngo umupadiri uyobora ishuri y'umwarimukazi yigishaho yatangaje ko ngo yatunguwe no kubona ayo mashusho, ndetse ko nk'ubuyobozi bw'ishuri byabababaje. Uyu mwarimukazi akaba ngo ari umubyeyi ufite abana 4.